Kubor nakaslem jong unongsan hima. Jumris thì nakajing sukya kaman sim ila ang note plat mini ino ya kata ka light of the day kawan kawan pai ba jong ka mai khalia pro koi la ang note aslam ba yo ya kani ka entry checkpoint nakabantawan wara ka jing sngan ka jing suk yangi kabantawa hamtam kalawi jong kilong dia Kenry orang adon bar committee, orang adon bar government, dengan nomklet part experience ka orang adon kumnong elam. Haki sengbalang bor balik. Nijo ya kuslai, nijo angnur berbor. Muni kuslai hamtam tin flok. Marang imla ban check tin flok, hamtam illegal immigrant kanlong kejema, hamtam baka hok kejongi. Min satu mungkin sakni no. Tikai pak kembali ban ai assurance nak kabanta kalawi jong kilong dia. Ke nganum keren sibun dari siketian itin hai bantai balengkot asko bang krem da basai banga simet i ngamngai da ko burung bona ngadon hani ka spot nomor naru arja khatsau nganambong ini present government nganambong ka previous government ka balik ling hapsim dia kata ka join a fort mo collective responsibility ngai i ba ka seriousness kablan naru arja khatsau naru manta arja arpo ngangan ngai kadai tangkat ni arjar kharwei do arjar arfoi kabriga new census kawan wan apo ka jela ka jungi bagi sei ya kata ka jing sya bah du kat no ka jing ma ya kadai jam mandri nomor nang penpai ladang apen kan mau ya ka census kabladep arjar sipo arjar arja kharwei pralap population keksi nei kawan ta pralap tingin pet mantah pakai sa sikos na kapan dei arja kharwei mengisi i jing sya baro kena takadau hoi ngahapan appreciate ya ka ya ni government mantah markomju ki government na machineries kibaya tegop collectively bertiwai parti other line department kendo banang penyak sepram ni ka kami i mantah ba boongu chief minister mantah ba dai posing salah bani dia kata jing sya bukan ton itu reality ingin api kata banyak sekali merupakan purpose basai sit hapun kot mau misai sien ba ngangamit dari tangan ni sensus ke bani salah bani bah du katno kiwai pak ja pun kam tang bani covid situation obatin dewan bandrung kam tam dewan influx mo market infiltration badan tiru kam terikam purus kata nak kada sensus ni dia report buat kaniru kalau muka clear message ke bah ngakren na lembah nang ni sa government bat khamtam sa paiba na sosang sa kari ka berim kalau ngomong khatsan kelur tam ila di sanction itu badia kan ni ka structure ka pemerintah ka badia kan ni ka prefab untuk deploy more or less kalau ngomong arkrur hapsan lak nyuksan hajar komiti ka bala kubor daka Megalia Legislative Assembly kami iwan mandakat sungi yang ni berjurip ya kani ka entry point ka badai hapo ka Megalia Resident Safety and Security Act Arajar Khandriu kani kedik isu ka ba kipat ba jong ka jela ka jong ni kiseng bahalang kisnong bakher keladon ka jing kwi lenti magadai menteri kamno kini ki facilitation center iba inbu bagi ni entry point jadi nak takadaw kan ni singiru nakaliang jong government assurance committee iwan ang ni ban jurip dak committee apo jing lam jing chairman jong ban page jing yat jong kam nomor kam jong ni committee jong ni mino mangin budin ya ki assurances ki bala pentikna nakaliang ka surka baki dei ban blok jadi nak takadaw kan ni di isu ka bidai bat kari ko bijai bandari jong ni malai jukran nak for support idon gajing kitlik yang kuat penjilek kaya berisu kepada bergajai menteri jadi nak takadaw ke banginawan nak komiti ngisim kia banwan page banwan semit ya kani ka entry point hang ni link gajing sim kia jeng komiti kamdi tang entry point hang ni ilayo menikran di entry point kepada ya pok mendi pasar kepada ya bajeng doba kepada ya pok rata cera kepada ya kui di Jakarta kepada ya pok kani kejela kani berak sanang pi dan kumju jadi nak takadaw kani kedai ka benta ke manakaliang jong sarkar kila sakmat ban penterikam
tinggi kuat ban one page hi ba kanyat step kapala kumbala asyur nagaliang jong usir minister kumbala asyur nagaliang jong statement befer nang sarkar ba kadi ban yang ko andri pusngi komiti ngiwan hang ni bangni terkar kat ban budin ban gajing ya jong kam gadi baniat ban appreciate ya gajing ya jong kam wat lala gajing lengkot jong poru nagaliang jong PWD building deputy commissioner hidung ni tangi ai kubli ke transport department ke bal ai ke ni ka jaka bat iba pentri ke ni i bukan kam kala ya state teki ai asur yang i bakin pendap la kam no au Disember kala de ban yang tengi kmi nanti ba ka ni ka entry point hang ni kan yang ha ka kumju ngin budin ya giwei de entry point sa giwei de ki benta jong gejala ka jong iru bat ha ka ju ko pon ngi scam bakan yang bakan long jing mentoy ban la ban pentri kam in letter and spirit ya ka Meghalaya resident safety and security agar country iki perlu kembali baru kemudian kong belong isi jongga Ripoy district ya iba ransom belong i executive engineer jongga di building iki rang basno iki perlu bidon lang ini kani ko degani kadeka wen ki issue ko ba ni kum ga GSC government assurance committee ngilong very concerned abangi don kata kajing terang kajing ang not kumno ngi wa bagan ni kajing sedang kajing tei kan ke entry point kan yaj hata gerkom kaban penkloy nang ba ka kajing check mumta kita infiltration kan long yaj bet bat ni tuaru bagasti jeng kan long safe kan light na kita ki jingrum kulmar jeng bunder bombiang ya di top islang bombiang jadi permen bang don dengan entry point hang ni ila bante lakam kita bijing ni jong ki breu komdon ki kor islang bombiang ban rung spok state ke ba e ki jong but aga jing ide bat ka jing ya jong kam hadir ka jing keren bat ki concern department bade ban page ke nega kam ni negaliang ka GSC ilong fully satisfied abang i yaga progress yung kam but ni don ru kajing kerman go scam ba kumba la ai assurance of CM within 60 days kide ben pendep ikan ni juga but hadir kajing keren ni yaga progress yung kam ni don ru kajing kerman go scam ba ikan ni kam within 60 days ta kamut hapo ubnai number kilala ben pendep ikan jadi ni jimbo ya entry points kali tang entry points ni kita beri ang ni kumbala brief lang u engineer gidon lang baka COVID checkpoint bat ka entry point